northern Colombia. But now, bizarrely, it's the exploding population of potentially deadly hippos that are the living legacy of the man long dead, who Colombia and the world just cannot forget. And that is News Hub Live at 4:30. Do join Mike and Sam at 6. I'm Mitch McCann. Good afternoon. Kaya mau whanonga mai pehe. Saya mau whanonga mai pehe. Lawe ki mana. Nice. And two of our shooting stars share their thoughts on the eve of the Olympic dream. Okay, ko ki live atu pēni ko hinga nau nau ki restricted he Facebook ka koe ni ku nau o si whakata mai au ke live ke te whoki mai ke Facebook Malo homou si lava mai ko ilo pe na ia ngaahi me ana e hoko he weekend Fakao mo e ku alu ke kau api ai toko tako seila meki. Ka koe ki live ko e ni o koe ki live ko e ni o ko whai atu koe ki live pia ke toko taha na e mau he lipaanga o ngā o ke lotonga pe ne lipaanga pa koe kulupu ko ia koe lave ki mana koe kulupu ko ia koe lave ki mana pa koe kulupu ko e ni o fika ta fitu e glisi lava ki mana pa koe toko taha koe ni nane fotu e kulupu ko e ni koe whakaleiti koe na kono hingoa ko kono hingoa ko Lucy kono hingoa ko fihi luse fine whenuaki o te alu pe ingoa taha mako e princesi o kuwila o somebody ka kono hingoa ko Lucy fine hoaki pa koe kulupu ko e ni o ne fakalele pa ne lotonga fakalele ko lave ki mana pa koe kulupu ko e ni ko fika taha fitu Koe ki live ko ni ko at ka koe Lucy ta ui pe ko Lucy no ingoa Lucy pe ko I don't know ta ui pe ko Lucy ko ku live at ko ni ko nga ko ku live at ko ni ke tatala noa ke fonga ho live mai na ke fai mai ka te au ka ma e ku ngaahi pui ko ana ke lava mai o mai ko ki meta ha o ko whemau ke whakahati ai live ko e ni na e tala mai he toko taha ko e ni ko ku tamai koa ko e pisi koa ko malo ia ho lea pehe mai ta puni o ngutu pa o te ke te awa mai ka te au pa ke alo kume mo oni pa ke toki kaila mai ho ngutu ka te au mahino atu ia e Lucy ko toe tai o tio fi Lucy fine ke waki kono hingoa totonu ia tio fine ke waki io ko kutamai aku ia na ko Britania ia pa na ha ia me vaka me Englani he navy o ko pisikoa e tamai ke whakamai not ka koe e Lucy pe ko hai o hingoa ko fika wa nau hao pea ki hene u tau ni ma ne keke hawa ki hene ko osi fulu hange ko lau mai e ku lea whakatonga atu pea koe hono tolu le vai ki pui koe no ko ai atu koe kai haa mali te keke ala kai haa mali hataha o ka pau mo live mai pa mo tala mai mo oni
mo wo kumi he ku history pa mo lea ma ake mo oni ka tuke puhi mai veve he ko Lucy toi fisi Lucy sang pe ke tau ai ha te hingoa taha he tau a te hingoa taha ke fine motua ko eni pa ko ku amano ko na ke koko mai ai u amano pe a Tionly mo ku hoana mau o ave ke whakahu e lili ke lele vave ka mele he ai. O kai ka paanga liwa manu na alo kai haasi mai Koe foi mea take mahino ka nautolu e kakai. Ai toko taha whakaleiti koe na aku na alu ko liliu koe o me fifine, me tangata o fifine. A Lucy hai koa no ingoa. Koe te wa, koe te wha, koe te nima. Koia, ko half kasi, ko tamai, ko palangi, pa ko tahine mali au. Na mali u tamai tonga mo fae, pa na lesisita tahine mali au. Na kai ko lesisita tahine fae tu tamaki pe ko ha, he. O te ke te lea mai ho mo ngā kau ke ku tamai pisikoa, mo ku fae, ku ngā o ku sai pe fae akuia. O ka pau ke ha mea ke koko mai ho mo ngāhi, pa ke lea mai kau ke lipaanga koena nak aluai o kaya e paanga e kakai, pa ke kei fotokotu upe ho lipaanga. Pa ko te taha kakai, o te mo te fakatau hakilimi, pe koe ne mea na unge fakatau koe detoxers. Alu koe o fakaholo pe ya koe, o te ai e protaki mo umea ke whakahola i kakai, alu ko folo poi ho fo yakau, inu pe ho ti, pa ke kai inu pe ia pa ke ngā ke holo. Ko i ngā koe ha, ko i ngā ko futapo chini na ko e nā o ku ngongo pehe mai Ko futapo chini ko komo koe, mo sio ke ne live o kwa nge mai ha apua ka he ku pehe mai no futapo chini ia ona e fine motua koe ne ulau mai koe ni kau o kau koe lipaanga ko ne futapo chini o kwa nge mai ko okay alu ko inu ho ti pa alu ko ia fai ho taieti ko e na winga ko koe pe ke fit lose weight tu ke tosi holo ai ivi a kakai o fakatau product ko ina ko toko ta ko ni kakai o anta investigation ko inga ko ne money law ko ne fraud ko inga ko ne fotuli paanga ni usilani patuku mahala toko tuange au o na ngoto o tali refani o au mai ke ahoni pa ne ai kakai na now complain mai ke toko ta ko ni ka Lucy ko na no hingoa ko na mosmea mai pe ko na ki olunga pa koe ngau e koe o kou whai, o koe ke pēa wōli, hange ko kata mai koe alo koe o launga koe ke komresi, ai whanga ulu feke, moi whanga ulu ngata koe nā, io koe ni kou te asi atu, pe kei pe ke fo iau ia, te utoki fo i peha taimi, e ave mtaki taha mou tolu ki plisone, ke mo wō tali u iai, ho mou tonu hi tuke o holo, o tuli holo ai kakaa, tuko o holo tuli hole kaka, mo ke lea mea mahino, ka mo wo mai o rifane kakai kone toko ono afe, he kulupu kone tahavalu. Tau te foki atu ka Lucy, ko fe mau pe live ko ni ke ai atu ka Lucy, mo share atu ke whakaleiti, ka Lucy, ke whanongo mai hono mo ngā, ke kumea kone o kotalat koe ki ai pa koe te taha, alo kumia aloea, alo whakailo ke kau polisi. Te ave koe ki whale hopo, ke tā hopo, ko ngā ko ungahi lau mai kona ke utamai mo whae, pa mo lau mai ka te au he ungahi whaunga information i hala, pa ke taaki mai au live mai ungahi mea kona hala, ngā ko kai haa mali mo ungahi mea ko ia, o si mau pe u evidence o ke mo oni ho lau mai ko ena. Ho fu ngutu ko ena, o ku kaka alo ku fufulu aka koa ho ngutu ai aka sinyola pa ai aka koa ke huinga ke o te ava mai ka te awe ko sistemi ko na ke fotu a Lucy Feneoaki or whatever her name is ko ne te hingoa taha o ku alu he Facebooka ko ne te hingoa taha o alu he Facebooka now live at koe ka nautolu koe he last week okay ke hanga ilo ohu tatali ke kumio no hingoa taha
ke tau ngāwe a ki peo no hingoa e taha. Ko inga, o ku whele o no ngai hingoa, o koe ke tau ilo pe ko hingoa e whiha e ngāwe a ki e. Ke tatali ke tau iyo koe ni, koe lai pepa inu asi mai ne hingoa koe taha e. Ke whine motua koe na whakaleiti koe na. Ne alu ko liliu koe hono sino ke whakaleiti e. Ne whaile i mai o tua koe, ne whaile i mai o tua koe siana, pa alu le vaia o liliu leva hono sino ke whakaleiti e. O ngō pe sai whaunga ko ia, he? O sai pe whaunga ko ia. O ke ka mea ke i tata ke kau whakaleiti, he whele whanga whakaleiti, a kuia whanga friend. Ka koe whakaleiti a koe niu ne mai tae mahino, he? Mai whakaleiti a koe ne tae mahino, mai whakaleiti koe ne whaunga kaka, whaunga tae ofa, whaunga sio kita, whaunga manu. He? Ai whakaleiti koe ni. Ko no te hingoa e taha, ko o hai kula, o hai kula. Ko no ingoa e taha. O kune newsi koe na ne Facebook a, ko pili ni nisi, o hai kula. Ko no ingoa e taha koe na une news koe na ne Facebook a, eh? Ko live ko e ni, ko aia ka ke toko taha ko ia, eh? Ke whakaleiti ko ia. Ko whakaleiti pe koe fifine. O tau tala noa ki ai. Eh? Ai ka ulu feke koe ni. Fuka ulu feke koe ni e taha walu, e ono noa, o koutua te Facebook a, eh? Pa o te mo fo i he tali, o te mo fo i ke tali ke lao, inga e iai pe taimi te mo sio ke ngau e lao tene whai. Ko e te mea taha tatalu te ke osi e ku fetakai pa mo ulu feke koe na ko o hai kula, eh? O hai kula. E whakahela mua koe. Na o si hanga po ai whanki i poini, ke ngā ke alatu ai ki i laivi, ko ngā koe ne u laivi koe na nai whai mai koe ka te au, kau ko ku whamili, kau ko ku mali, pa mo ngai mea ko ia, eh? Ko ngai mea ko ia. Ko te mea taha, alu ko ia o mahalo ko ulu, mahalo ko wig, ko wig ho ulu pe koe ululoi. Ko ululoi ho ulu ko ia, ululoi, pa ke alo to e foi nifo koula koe na ke ai mai uinga mahalo ko i via kakai na al ko ai ko nifo koula. Ko ia o haikula, iyo ko ia ko mo oni ia, pa ke ko ha me o ke tiliti mai ho ulaivi. Ko ha me o ke tiliti mai ho u platform ko na lipaanga, he? Alu ko ia tilite ungai mea ko ia, he? Ungai mea ko ia. Sai pia mo tiliti, ko na fonga pe ka ulu feke, te na tiliti leve na ngaahi tenis, ko ngake o te tau te lava share ke ave ke komresi. Ko na mea e ko fai, ai ka ulu feke kai paanga ko ena. Futoko no noa ni New Zealand ai kakai ko ia, he? Futoko no noa homou kai e iwi ai kakai basi va i New Zealand mo Tonga mo Australia mo potu kotoa pe. Malo pe ko ni miliona ai u va paanga ko ni u fe mai kakai ke na ilo pe ko fe fu ni miliona ko ni, he? Ko ia mo le mo tolo toi takai holo, eh? Toi pa mo o haikula ia, ai almo ko o haikula toi, pa ke toi ungai mea ko na pa o te live mai fotu mai ha ungai mea kapati ke tau inu ke unga ke tau whakaholo ai kakai o te mo te whakatau hane ungai mea unga ko toko tako na o kau he lipaanga pa ne fotu e lipaanga pa ku kei lele pe ni lipaanga pa utiki ne vahe kakai he ni lipaanga ko ia o haikula, he? O te ava mai ka te au, eh? Alo fai ho homou e ka pa ke alo ko aike ke alo ko ia tala au ke work and income ko ha he ko fai ha palo palema mo work alo ko ia ko os report au ko ke komresi mo ka policy, eh? Ko toi pe ke uma o tu asila pa te wa ka koe, he? Hange ko wa ko ka sei la beti, eh? O te mo holi mai ka lipaanga ko nai ko fai ko o atamai ke au ia mo ka tonga ko ni, he?
ko ata mai palangi a mea pa ko fe mau pa wea mea ko toa pe ke si o mata fa fala e fala fa ke tala no ko pa ke mau e tai mahino ko ia o haikula pa mo sei la peti io to ko ia vitio e sei la peti e vitio he ko fe e vitio a ha ko ka polisi ko fe vitio na ha e ka polisi o mai e ku o heka ke ku mea lele ko ma ku ke live mai ko ngai mea ko ka ke live mai pe ko o ngai manu ho kape mo hange ko fu fakasesele pasai ko kakai na mo lipaanga e sei la meti ko na ko nau live mai o taaki mai mo oni ka ko hanga kaka i nautolu he fonga he lipaanga koia ko kakai he mo sio e la peti sei la peti pa mo o haikula e na fetakai ko na mo au ko na ko ose a piane he fetakai mo au ko na hoko mai leva a heke hoko mai leva a lo sei la peti ia pa mo haikula he ke tau mau fetakai mau tolu ia mo me he oku I work to the comments and we are all sick of you. O o kapau ko Penelope io alu ko ia. O kapau ke ngawe ke komresi pak au leva fa launga ke kakai ko ini. He? Alo fa launga ke kakai ko ini o kapau ke ngawe ko ke komresi. He koa e Penelope tuita alu ko kapau ke ngawe ke komresi pak alo tokoni e kakai ko da unau tokoni mai ko au Tu ko fe poto ia he ni. Kai ke hu mai ko tala mai o ke ngawe ke komresi pa mo fo i moto ia ka mo fo ia ia ko mo ngawe fai ke mo o ave kakai ko no kai paanga mo kakai ko no flood ke nga ke mo ave ki pule'anga he pa ko te meta ko te aka mo tolu kakai o ke ngawa mo commerce o ke ngawe Tionly mo komresi ko me nau fai launga ke kulupu ua pa hoko mai leve o ngai kulupu ia ko eni ke tau mahino ia ke mo tolu Negi okay ke ngawa ke commerce he pa te mo te lea mai fonga ngawe o sang ala ki fetongi taipa ho mo tolo kai pa anga kakai koia he koa o haikula pe mo sei la peti he kau kakai ko na ku nofo pe lomi pe fakatau product nga ke kai ko kakai he ai kakai ko na sei la meti pa mo o haikula pe mo piane he ko fe mo tolo ngai ahoni ka ulu feke ko mo tolu ko fe mo ngai live ahoni he tu ku leva te mau live tu leva kakai ko na mo kai e mau paanga pa te mau live tu leva ke mo sio mai ki ai ke mo sio mai ki ai ko nga ko mo osi foi ho mo loi ma osi foi ho mo kaka pa pau pe ke ha we lao o fai fakalao ke ngai me ko ni he o te mo loto si ko haikula o te ava mai ka te au o te lea mai ka te au ko na ku ke oskau pe fonga pere meni ho lipaanga alo totonge kakai pa ke toki ava mai ka te au mahino atu ia haikula pe mo sei la peti sei la peki e fufifine ko na kai la ko na live ko na he aho talamai ai patu mai polisi ai fonga polisi ke unga ke sio mai kakai na hau e polisi nau ta ke polisi pa na hau polisi ka na ke tu mai e sei la peti koia pa ko Io. Vai pua mo tatali pe yes the commerce is working on it. Okay, cause ave complaini kau kapiane pa mo ngai kulupu mo tatali pe. Ko o te mo ha he tali ke commerce U ngā fai pe commerce na ngāwe. O ke tau ila tatola time e hu mai commerce. Mo tatali pe o have patient. O ka pau mo lava tatali fu mai na ono ko ni kai ka uru feke ko ni tau paanga. Pe mo tatali ke lao ke na mai o fai ngāwe ka tau tolu ko ngā pe ku pau ke Iyo, sai pia Penelope, ka takfa mole kakai. Iyo, nau lele me tai lai sen ek peleti. Ui ngā na hau e toko tahe al ke ngawe o to ek peleti koe nai mua. I mui, pena o si hanga po whakahang ke polisi e ku ufomu, mo e ku ngai pepa, ko ngā ko lele tai lai sen i le sisita. Okay?
Ko pongi leva te wa leva ai leva e ku lesi sita o mau e ku mea lele mo mea ko ia he. Oi kau mea ko na io. Pakapau ko lele pa fakataelao o sai pe ia he. Tike ke hai polisia fakahu wow. Tu ko mo kau noa mai mea lele mo fonga lesi sita mea lele e. He ko a kakai ko na ke fai pe tai mahi no ia mo mea. Ala sei la peti o sivi e ku mea lele. Na ton ke alko sive kakai ko na nautali rifani. He? Na ton ke alko ia to mai lai pepa o ke hau leva ate lisi ko ne kakai nau fe ma ko na mo rifani. He? Ka o te mo mai mo tolu ia o fetakai mai me heni mo ha mo ngai me ko ia. Pa ko hai ko ai ke launga ke work and income. Mo fai ha mo me aupanga ka pa mo fe ma ke mo launga ke polisi me ngai me ko ia mo wo. Mo kuma mo loya mo launga ke loya mo launga ke polisi. Mo wo launga ke comresi mo ngai me ko ia. He? O ke ngau ata ke comresi. Now ala complain. Now I made a complaint for these 18 groups. Okay? 18 groups I made a complaint about. He? Mo nofo pe o tali ke osi e ku ngāwe pe osi e. Ngā ko osi fo i moa he ngāwe ko eni he. Ko ku pehatu ko e ngāwe o ke uhinga ta ko ngāwe mo commerce. Ko uhinga ko ngāwe mo tolu kakai ko e na mo lima mo ngai VCT lima mo lahi launga ke ngā ko ke mo lava mo to complain ke commerce. Kakai ko na lipaanga mo to mai leva mo fanki u me evidence o mo li ke commerce. Ko commerce ko contact.com.nz .government NZ ka mo os ilope ke mo wo online. Okay, ku takta ilope ke o ke mo refund small claim takta ilope ke o te mo te o kau halipaanga hange ko toki tupe o ke laiseni ku na te fokotu e na u sistemi ke fai pe na vahe ka una alu he fonga tae lao ai toki tupe he una alu fonga tae lao ko ia te osi leva ki live ko eni u nga ko ke te femau ke tanoa ka lipaanga te tok update ya tu te fakataha e fai a pulelulu a pongi ka tatali ken confirm mai ngai mea he nga ko ai ke tala noa mo leti yo freedom of speech he taimini ka tau tok tala noa ko live ko eni ko aya tu ka sei la peki pa mo fakaleiti ko na ko o hai kula o te lea mai o ngutu ka te awe o te live o tala mai loi ke kakai u nga ko loie na ia ko Tionly na hau peki New Zealand he tau nima na ke hau ki New Zealand ko osi fulu ange ko mo lau mai he na hau ki ni ko ke pehe pe awia pa na ke vesinia pe awia pa na ke tu lele pe awia he ko ia o te mo te kokoma mo munga ka te awe tapu aupito ke mo te lea mai ka te awe na fai ku alo atu ku kape whakapalangi ka mo tolu ka tau osi ai pe mo whakamole fu hoha atu ki live ko eni ka usai tau tuke makakatoa ke otua he ko otua pe te nehanga ikuna e tau ngaahi tokoni mo tau ngaahi mea ko eni ke tau whema e totonu he tau whema e totonu he whaungai lao pa tau whema e totonu he whaungai ofa pa tau mai totonu he whaunga o ke sio ki taha pe manu hataha ka li aki kakai tau ai e whaunga koe na atonga ai whaunga e ofa ai whaunga e tau ki whanua koe ki whanua o tau mai fiefia ai friendly island tau ai lewa tonga ke te whoki mai u ngā whele ngai palopalema atonga tau tu ai taimini koe na kungos mea ai pe koe na whakahue mo lita koe na ko lavu ulu koa pe kai ngoe motu pe mo noho o tau e ni mai please one pa tau e ono le motu koe okay so tau sai leva tau tuku leva tau mea ko toa pe ke o tua pa mo fiefia ma upe ihe eiki o fatka mo tolu malo aupito